abebembezi basimire gavumenti habwogumane bahagira mu by'obwegyese na munonga mu kubombekera ebibiina eby'abeegi kushomeramu. Umwirwa ndi hari tutombeke kizimbe cy'ebirahuri ekinjo kitire na tarazo umurika Karungu kizimbe kitire tarazo cy'ishomero cyakaba muga so tukimara kusteka tukateka ukashanga kizimbe ngwarimo abana bashatu batizebe ubwiro bwobote kamu tuyiro mu mashanje omberera hato mbwire bwa movement twine za semburi ejeni sembure ekindi mwenda Apolo turiyamusima mukuru w'ishomero nagira ngo no gavumenti yabombekere ekyombeko eki bitu bakine bizu binja hishomero ryabo nko butagira entebe ziri kumara ba contractor birigenda nabo kinkumanya konkano ukimanya misa cyamani no bwiro bware no tubaringa numukora support supervision na monitoring tukaba tureba weakness yaki ya nankani ya contractor na tendara nambweno na hatenda na bimwe no mwaza kucommissioning ndumwe tarabase kufiringa kuko mwabe mugambire icyo kureberaho akareta old tank yabiremere ukanke yabe yakozira handi yo no kurikinga neriki ngo mu rubaju leti ya mwajango agiye watewe ndisho mwenda cyo kikabeje shunguru. Okay. Bitu nubwo abebembezi bigure ekyombeko eki bimwe habikozwe RDC aragira ngo ibikorwa mu biro binabyonka kawo tanka na kwa na kwesan ni 4 days. Morite tanka mistake ndio. For the council. Nakizira. It's a serious issue. How watch it again? 4 days. Gavumenti obwo hate kwatirira amashomero 26 mu kutunguka gashaka Juliet Charles Sima.